Nentareki 14 mweri yuele happy Valentine's Day nko watoeni kiri nteto cia weru thamwanja bitawa Mutembe Edward. Nikumirite kasakasa kiri wondi ya Kithi Tiganio West Nara MCA wanende mwenda ithile bethirite betrimana na MC wa Karaja Ndivindi Kaithia kile mantu igie weyani bwa matangi Beliban bethirite bechokanire miambo aranende akari bare lazimikire kwithira bakingata Kaithia ara ingilite kanisene na kuo batetikire wondi yo yithira etumira bothoku Nicola Chabari na ntetoi Mziye wetu mwenda ithile na ithile na endelee Ojuno murugamo wena akari iba awandi ya Kithi na ibu oma abura kure nonto mwenda ithile no waringiro ekura ende bakimenagiria ura wari MCA awandi eno 20 Kaithia nonto bwampo ngurutano iraretete ekenini igiante ba Catholic tira akojete aichiethetie no ajete kunenkanira matangi imara kuringana nabo mabangiritwe na bankiro banjetini ni MCA wao na kinya MCA ojuno akojete kunenkanira matangi mama na ikyo nonto kuonekanire kwina kuria kwerianwa kwa mantayo bakumirwa reka Catholic mtiba ya koseto ni former MCA Dr. Kaithia ayite kwa na matangi yara ya urimie current MCA to mwenda ithile aurite CPO ikumi matangi ngiriye mwe apenga budget 3 million nonto bongwe toronga bana ambe kwa matangi yara kinyaine ya URMC na witete CPO yake ngomba ambo wanakira lakini tu our surprise tabia ndio ndio tuikinya nteba Kaithia no garia kuya na security officers endelea kuruba iba atela CPO kumeina komboranitie ingila kanisene antia kwa kugarigwa kama matangi intobura antobaje demba idelete ki budget ilazima bibaki ile kikajura na ile budget na inkwenda kwa wane mtoto Kaithia utemenya wita bekira matangi ya CBO chake de matangi ngiri ya milioni 3 budget iworo ureta matangi 478 alafu